Daka verification drive la penlong ban khandra yakinong Bangladesh basa bian hapo ka jala Asam kumbasan pungut layo ban batchua. Wat hapdeng ka jingyat bat ka jingya kruj jongkari India bat kari Bangladesh kamtam hakini kisngi hakabayadai bat kikam kayipateng bari penban bun napdeng kinong Bangladesh kila shim kabu penban halor katai ka kedrum kedram dakabawan rung tu syapok karui India lengba ki kaput beper kibadon syakatai North East India hi barok kawai ia kani ngila sakhi haka jingyok ban kem daki sipai BSF bat ki pulit jongka Tripura yakin nong Bangladesh hakini singi baladep kumjuru de haki babun ki benta jongka jala Asam Om Duna yakasan pungut kibriu kila syakem ha Asam haka tayo baladep kadba ka sorkar jela kadang penjur yaka verification drive banlap ya kibriu kibawan rung bian na Bangladesh katkom ki telong kobor na ki pulit layatu bayak te ki nong shong kiba artatin lakem na kibabun ki district kiba kentup na Guwahati Golaghat Dhubri Barpita bat Kachar ya kiriu pajba kibala syakem labu harup nagar police reserve badang pejbenia yaki kot kisla jongki layatu ki sorkar kibahayang jongki katu kini kinong shong kibasyak kem kilaitu baki dai kinong shong bapura jongkari India la benrap susu ki sorkar kani ka verification drive kalong katkum ka jingtha jongka sorkar pedang banle ye persya yaki nong shong na Bangladesh kibasa bianya India la pentrikam hapo ka jingpai jongki pulit kaput ka Asam hakba lakli daw officer inspector general hakani ka sisjan kidon kendangut kinong Bangladesh kibala sa bian ha India kibala syakem ha Morigao district baro kini kidai kibala syak penbena kum kibari daki foreigners tribunal ya kidai baro kinong Bangladesh kibala syak penbena enpa syaka detention center kabala khot menta ka transit kam kabadon hagol para hadin bala pensisha yaki kot kisla jongki kajing pentrekam kadang ya cakmat laong uwe sorkar jongka jela Asam